Žrtve trgovine ljudima su često prepuštene same sebi, a gotovo uvijek se radi o pravno neukim žrtvama koje ne poznaju pravni sistem niti krivične procedure. Zbog traume s kojom se nose nisu se u stanju samostalno izboriti za svoja prava. Rijetko koja žrtva trgovine ima snage da sama pokuša izaći iz situacije u kojoj se našla. U takvim momentima neophodna je podrška sistema i društva, koja najčešće izostaje ili je neadekvatna. Neupućenost i nesenzibiliranost profesionalaca u sistemu zaštite o pravnom i institucionalnom okviru, nedostatak pristupa orijentiranom prema žrtvi, zanemarivanje činjenice da se radi o kategoriji u visokom riziku od ponovne viktimizacije i traumatizacije, nedostatak kompenzacijskog fonda iz kojeg bi se žrtvama namirivala pričinjena nematerijalna i materijalna šteta, prouzrokovana krivičnim dijelom trgovine ljudima, dodatno obeshrabruje žrtve da se upuštaju u sudske postupke. Postoji li rješenje koje će žrtvama trgovine ljudima olakšati put do ostvarivanja prava?